Muri Kongo abakozi batatu mu barwanya Ebola biciwe mu burasirazuba bw'igihugu nk'uko amakuru aturuka mu bakozi ba ONU bari mu karere yabyemeje kuri uyu wa kane. Abagabo 47 muri 57 b'Abanyanigeria bari batawe muri yombi mu kwabo wakozwe ku hoteli baraye bitabye urukiko ku byaha baregwa bijyanye no gukundana bahuje igitsina. Muri Namibia batangiye kubarura inyuma y'uko itora rirengeje igihe rikagera mu ijoro mu matora rusange byitezwe ko azatuma ishyaka riri ku buyobozi rireka kwizirika ku butegetsi. Muri Afurika y'Epfo, Wandile Mabaso wavukiye i Soweto yafunguye resitora ye ya mbere i Johannesburg mu gihe bikomeje kuvugwa ko resitora zifitwe n'abirabura ari ingume mu gihugu. Naho muri Kenya, Timothy Cheruiyot na Elijah Manangoy bavuga ko ikintu gikomeye cyatumye babasha kwiruka metero 1500 aho batsindiye shampiyona ku rwego rw'isi ari uko baterana akanyabugabo mu bucuti bafitanye iyo barimo kwiruka mbere na nyuma yaho.